Hello guys, so welcome back to another video. Ngasigi video study akoy January ahead ki reading tawini ado mathang chahi gyo eba reading makal jodek ta base tawba day of birth ta base tawba mayam adam tawjarake ado ngasigi reading today specifically January hariba month sida keke oirakpa yai habadugi maramdo ina reading tawini aduga ngasigi reading asisu pile ahong khaktang khaidokjage pile se according to your date of birth habadi isana pokpiba date tugi matungina adumai na pile do khaidokjage aduga choose a pile or pick a pile duna mathangda amuk tawuge ko. And then ngasigi reading se general reading oibanina yam ka hena personally resonate torok tabusu yai aduna personal reading tawbining basingna ay Instagram ning toigi description box ta makhada nung desire mage the Instagram ning tida changa aga DM tawbir aga isagi slot booking tawbanya gani. And then hoy reading se like January month sida kay orakpi adagi kay advice lay adagi kay energy na drive tawge adugumba sing the best torakani aduga ay channel se mayamgi support ki mayamgi support tagi 10k subscriber yaudore ado 10k subscriber hek yaubaga dum reading giveaway habadi free the reading tawbada dumai reading giveaway like lucky winner ahong khalaga tawbada dumai tawjage ado 10k sa yaugadaba khardi watli duna mayamna video sibu share tawbiyo aduga 10k yaubada help tawbiyo hoy atopadi kesho haidinga laite. Merry Christmas everyone and have a great new year ahead. Ado matamanghan da video without further ado, let's get into the video. So sige card kay sina nga sige reading sige pile se oidoine pile A, pile B and pile C ko. Ado pile C pile A sina date 1 dagi na 10 faubagi manong dalabi basing dugi oidoine pile B sina date 11 dagi na 20 faubagi manong da. And then pile C sina date 21 dagi na 31 faubagi manong da pokpi basing da adu dugi oidoine aduga si sina dum pile khuding makki oiba common oiba card ne sina like lakadoi ba man sida isa da kari affirmation loina gadage habado pile khuding makki common oina pirakani ko ado hojik pile se ai tongana di habadi photo oina di ucha dreamer ni sida di pick a pile or choose a pile tawbagi darka oidramanina ko. So everyone like isa gi date of birth ki matungina date 1 dagi na 10 faubagi date 11 dagi na 20 faubagi and then date 21 dagi na 31 faubagi pile se shout out tawbiro aduga energy card na complimentary oiraga reading se haurase. So ahanbada pile A haragadi dum date 1 dagi na 10 faubagi manungda isa gi date of birth oibiba ichilinaw singdo adudugi January hariba mansida kari tholakpa yai habadugi reading da tawdoine ado khoi ahanbada card hana shuffle tawraga pick tawrase ko. So 9 of swords hariba card hana chongthore Nine of Swords, Two of Swords, Knight of Coins reverse, sise card singse kari no hai matamda January horokpada kay RPI middle of the month na kay thengnarakpi ending of the month na kay thengnarakpi and then advice card amaga pick tawdoini ko. Queen of Coins hariba card na advice card oina thole So makhatar po ay na January hariba man sida pile A habadi date 1 dagi na 10 faubagi manong dalay bibasing do aduna kari affirmation follow taw badarkar oy bagi habdo yeminar si ko. Playfulness and then forgiveness ko. So sige card sing se thole adudi haurse mayam pile A habadi date 1 dagi na 10 faubagi manung da laibi basing do
ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯔth ꯑꯣꯏꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ 9 of Swords ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ 9 of Swords ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯦꯠ 1ꯗꯒꯤꯅ 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯔth ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯀꯣ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯐꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟ ꯗꯦꯠ 1ꯗꯒꯤꯅ 10 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯠ ꯑꯣꯐ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯦꯟꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯂꯩꯇꯥꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯐꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯍꯣꯌꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯥꯖꯒꯗꯧꯕ ꯃꯊꯥꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯥꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛꯇꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯂꯚ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯤꯌꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯌా ꯐꯪꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯐꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯗꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯁꯨ खितंग ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯤꯅ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯃꯊꯥꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯄꯪꯕ ꯃꯤ ꯀꯧꯔꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠꯀꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀꯨꯝꯕꯁꯦ खितंग ꯂꯥꯏꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ 2 of Swords ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ 2 of Swords ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯆꯞ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯖꯤꯡ ꯇꯧꯁꯤꯔ ꯇꯧꯔꯣꯏꯁꯤꯔ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯖꯤꯡ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯃꯄꯥ ꯆꯨꯝꯒꯟꯗꯕ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯒꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯏꯝꯄꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯄꯦꯁꯟꯁ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯈꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯃꯨꯠ ताना ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯁꯟꯁ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯨꯠ ताना ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯔꯥꯡ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡꯅꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯝꯄꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯇꯞꯅ ꯏꯪꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯊꯔꯒ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯦꯁꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ थर्ड के कार्ड नाइट ऑफ कॉइन्स कार्ड रिवर्स ने सिगी नाइट ऑफ कॉइन्स कार्ड रिवर्स सिगी पाइल ए ओइबिरिबा इचिल इनाउ सिंगसे जनवरी सिगी एंडिंग ऑफ द मंथ हैब जनवरी लोइसलकपा मतमसिदा कई कई थेंगनरकपा याय हैबदुगी मरमदा विजन पिदोइने अदो इसा इसा से थबक इसागी हौजे हौजिक पाइरेबा प्रोफेशन बु ओइरो नत्रगना कैरियर हैबदी कैरियर के अनौबा चंगसिलकपा
लाइक लाइसु तमीब स्टेजतबु लेबो ओइरो और डे टू डे लाइफ ता लेरिबा लाइफस्टाइल सिदबु ओइरो और रिलेशनशिप तबु ओइरो को इसा इसा से कितंग बोरिंग चुरकपगुम्बा इसा गी थौदा पुकनिंग चांगतबुगुम्बा एन्जॉयमेंट गुम्बा एक्साइटमेंट गुम्बा एंटरटेनमेंट गुम्बा दने हेना थवाई याउबा अदगी तौरिबा थबक तो पुकनिंग चांगदबिदा नाकंदा अदुम कई हाइनी डे ड्रीमिंग तौरगा मोंड्रंग सानरगा लेबगुम्बा अदुगुम्बा खरा थेंगनरकपा याय अदुना जनवरी के एंडिंग ऑफ द मंथ सिदा प्रोडक्टिव ओइबा खरा वाटपा याबगी विजन पीबको अदुना हौजितगी हौना इसाना खंजनबिगदबदी थबा मतौ मतमदा बोरिंग चुरे बिट लेट्रे हाइना इसागी थौदा पुकनिंग चांगदबा तारगदी मतमदुददी लाइक नुंगाइना हौखिबि याय तुंगदा इसादा मिवा इसा तारपा खोंथि चारपगुम्बा अदुगुम्बा खरा थेंगनरकपा यायबको अदुना जनवरी हाइबा मंथसिगी एंडिंग ऑफ द मंथसिदा इसागी इथौ तौगदबा इथौ कंप्लीट तौरगा होय एंटरटेनमेंट वेज ऑफ एंजॉयिंग द फोकस तौबा याय बट इसागी तौगदबा इथौसु मतंग मतम चानासु कंप्लीट तौबियो हाइबसे कार्डसिना एडवाइस पीबको मथंगी कार्डसिना क्वीन ऑफ कॉइन्स हारिबा कार्डसे थोले सिसिना इसा इसागी ओइबा जनवरी मंथसिदा पाइल ए ओइबेरिबा सिंगी जनरल एडवाइस ने सो सिगी कार्डसिगी मतुंगिना पाइल ए ओइबेरिबा चिनाव सिंगसे जनवरी हारिबा मंथसिदा पैसा नुंसागी ओइना यंगपा मतमदि पैसा नुंसा याम का हेना चिनबा और याम का हेना वाबदुमक्ति ओइरोय होय मी खुदिंगमक्ता रेसोनेट तौगनी हाइबुदि लेते बट इसागी यामना अचिनबा लेरंबगुम्बा और यामना तंगाई फदबा सिचुएशन खरदि दुम सट सट लाउना सॉल्व तौबा ngamkhibagumba adagi khudak khudak ki oina achin bala agasu adum खुदक खुदक तुगी सॉल्यूशन लेबगुम्बा दगे पैसा नुंसाजे खितंग वाइसली सिजना तारगदी खितंग इसागे ओइना तुंगजिनजबा ngambagumba adugumba dum piba लेबको एंड देन जनवरी मंथ से थबक्ति अदुकी मतिक चिनगनी हाबदे अदुकी मतिक टाइट शेड्यूल बिजी शेड्यूल ओइगनी अदुम फ्री टाइम से इरै लेतबा अमा नत्रगन अमादा पंगचिन चिनबा अदुगुम्बा बिजी शेड्यूल खरा ओइगनी दुना थबक तौ मतमदा प्रायोरिटी सॉर्ट आउट तौरगा सि हाना तौदबा यादे सि हाना तौगनी हाबगी प्रायोरिटी गुम्बदसु सॉर्ट आउट तौबा तंबियो हाइब एडवाइस से कार्डगी फंगेबको एनर्जी की कार्ड की ओइना प्लेफुलनेस हारिबा कार्डसिगा फॉरगिवनेस हारिबा कार्डसिगा थोले सिगी कार्ड अनि सिगी मतुंगिना जनवरी मंथ सिदा करी करी इसादा एफर्मेशन लोइना गदगी हा मतमदा जनवरी हारिबा मंथ से याम का हेना प्रोडक्टिव ओइबा ओइना मक्ति पीदे अदु ओइबा तारगसु ngसागी थबक इनखांग चिनलिबा सिंगदो फजना पेशेंस लेना तपना इना सॉर्ट आउट तौरगदी अदुम प्रोडक्टिव ओइबा मन अमा ओइबा याइबको अदुना इसाना थबा मतौ मतमदा वा खुदिंग मक सीरियस ओइना लोशन बा हेक्ता स्ट्रेस लोशन बा एंजाइटी लोशन बा सिगोमसे क्या तौबिगनु होय थबक ता फोकस तौगदबनी तौबदबु माइंड सु रिलैक्स तौबा अमुक अमुक प्लेफुल ओइबा अमुक नुंगाइ थोपसे के सुकाइदे हाबसिमा खंजिनबियु हाबदी एवरी सिचुएशन खुदिंग मक सीरियस ओइना डील तौ तारगदी इसादा अदुम यामना स्ट्रेस एंड एंजाइटी म्याम पीरगा तुम्बा यादबा खोतबा सिगुम्बा म्याम से थेंगनरपि यायबको अदुना इसा इसाना खितंग लाइक वखल यांगथोकनाबा एनी मीन्स थीरगा वखल यांगथोकनाबा होतनाबसु दुम काइदे एंड देन इसादा लालखिबा साउनिंगिबा मीगुम्बसे दुम इसाना निंगजिंगगा लेबगुम्बा अदगी मीना कैनोमा सोइरे ए लाले हाबसि इसाना खंजिनलगा निंगजिंगगा स्ट्रेस म्याम लौसिलगा कानादबदा मीदुनदि केमता खनबि दौसुना तबदा इसाना ओइना लाइक मादे इंगोंदा सोइरअबनी दो मादे इंगोंदा लालाअबनी दो ना खलगा वखल जेक्ता यामना खंजिनलगा लेबा याबगी मोंग उइबको अदुना जनवरी हाइबा मंसिदा मीना फनाना लालकपो ओइगेरा फत्तबा तौरपो ओइगेरा खंजिनलगा वागदोसि इसा इथंदनी दुना forgive and forget तौथोकपिगो अदुगा मसा मसागी कर्म फंगजनी इसाना मोइगी दमकता खल्लगा लेगदौबा नते अदुना सोइरा असु लाला असु forgive and forget तौथोकपिगो इसागी चटफम तौपा जर्नी द move forward फजना तौबियु मीगी दमकता खल्लगा वाखल नुंगाइतबा तौबिगनु हाइबसे कार्डसिदगी general affirmation advice ओइना सु फंगेको सो जनवरी हाइबा मंथ से सुमाइना तौबा याय हाइबसे कार्ड सिंगसिदगी फंगे पाइल ए हाबदी डेट 1 दगिना 10 फाउबगी मनुंगदा लेबिबसिंगी दमकता सुमाइना पीरे अदो रीडिंग से जनरल रीडिंग ओइबनिना मी खुदिमक्तबदी रेसोनेट तौरमदबा याय अदो रेसोनेट तौबा खैदुगै लौबा याबा जनरल एडवाइसिंग अदुम लौसिनबिरो ngasi कोइनदी पाइल ए गी जनवरी हेड रीडिंग से मतंग सोइदा लोइजरे अदुगा मतंगी रीडिंग अमुक आइमिनरसे Hey guys, so mathang na pile B hairagadi that 11 dagina 20 faubagi manung da laibiri basing do habidi 11 dagina 20 faubagi manung da dead of birth oimi basing do adu dugi dum like sige January haiba mansida kari kari orakpa ya haba dugi reading na tawdoine adu akoy pile B gi oina su card se picture se the Hangman reverse ko the Emperor
ꯇꯦꯕꯜꯁꯦ ꯄꯤꯛꯄꯒꯤꯀꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯪꯄꯥꯏꯗ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯦꯕ Four of Swords sisina Judgment card sisina advice ne ko advice means January month sigi palbi gi damakta dum general oiba advice aduga khoi palbi gi damakta affirmation card pick torse confidence peacefulness So pile B have the date 11 dagina 20 faubagi manung the date of birth oi bi bai chilinaw singdo adudugi dum like January hariba month sida kari orakpi ai habadugi maramda reading se tawdoini ado khoi reading se hawrse ahanbada the hangman hariba card reverse da thon eko Sigi hangman hariba card reverse sigi matugina isa se habdi palbi khanbiriba palbi oibiriba ichilinaw singse January sigi early phase of the month habdi January month na horakpa matam sida isa se dum enjoy tawkhibagi vibe amda leiba harau kumhai oiro natraga na isa se wakhal nungai thoga adum kanadaba mafamda isagi time money myam se spend tawraga dum leibana henbagumba productive kaya oidaba adum wakhal se kai haini like nakan amaromda thaidoga kwa isagi tawgada thabak kumba se dum delay tawraga procrastinate tawraga thamba duga isa se harau thokpa nungai thokpa adagi noma sum haukibana hanbagumba tawgada thabak ti tawhoda adum tawroidaba mafamda taw habidi hoi nong phado enjoy tawbadi ke shukai de duna tabida dum like whole month sigi starting phase ya sisida dum isa je kai haini thabak kumba sta kya focus tawbangam daba wakhal nungai thoga leibagumba and then kanadaba matam habdi migi parties events or birthdays or migi thabak kumba dana hena dedicated and focus oiraga leiba isagi tawgadaba ithauda kaya ka hena matam kai thokpangam daba adugumba khara adum thengnarakpa yabagi vision piye duna January haiba month sigi early phase of the month se kya ka hena productive oiroidabagi mong mataw khara uyi ko aduna Palbi oibiriba chilnaw singna January haiba early phase of the month se chahi horakpa matang su oidoine sigi matam sida ngasagi matam buhaina singna sizinaba adagi kai haini kanadaba mafam matamda isagi time money waste tawdanaba yari kai hotnaba aduga nong phadok enjoy tawtaraga su amuk yam thuna productive oiraknaba hotnabiba sigumba singse tawbiyona haibako maramdi matamdi sum hawkhini kanam ngairamoi aduga kona matangna matamna yadrakana nangnaraktrakana di sai thanda wani dana ko adugi wani ba aduga middle of the month da emperor hariba card che thole AC ki card chi matung in isa je middle of the month da di responsibilities and duties anoba khara phangba haibadi isa gi imung manung da isa gi authority responsibilities khara chawkhatlak po pi adagi isa gi anoba job ama ki career responsibility pairak po ibi or isa gi hojik tawriba job sida ahead roles khara pishalak po ibi or isagi studies life da habidi isagi like la shoot tambi ba or gana like la shoot tambi ba life to da ahead ba pressure khara habidi exam gumba lakado ba or kai haini like thaba amagi preparation tawna ba gitamakta adum responsibilities kumba se khara hand galak pa kwa adugumba khara thengnar pe iduna middle of the month da di thaba khara chillani aduna adugi damakta prepare taraga leibiro aduga middle of the month da isa je khara stubborn oiba aina khalise chumdaba yade aina khalise phangdaba yade habegi wakalon khar leibadagi isagi afaba opportunity khara miss torok pe yae ba ko aduna middle of the month sida like life se flow ma da chatna na hotna biu aina khanmasna chumdaba yade aina tawri basina aina khalli basina phangdaba yade haiba wakal se kitang stubbornness kumba se thadok piraga laiba life ki flow da dum chatna na hotna biu haiba advice su phange ba ko Mathang the Four of Swords hariba card che thol a Four of Swords hariba card china pile bi oibiriba chilinaw singi January month sigi last phase of the month haibadi chahi loirakpagi chahi month loirakpagi matam go January gi ending phase of the month sida isa je kitang kai haini ngasagi early phase of the month dagina middle phase of the month da waruba dagi like struggle toruba or thabak chilluba mayam dagi kitang komakpa life se kitang rest
tawrakpa haigadra kitang pothaba phangba adagi thabak inkang chinba khotpa mayamdagi isagi matam kitang kaithokpa phangakpa gumba adagi family time kitang piba ngamba gumba adugumba gi matam khar lakpa yai haibadi ngasagi early phase of the month na enjoyment gumba da hena focus oigani middle of the month sida na isagi authority duties and responsibilities khar de hena focus oigani aduna ending of the month sida na amuk isagi family time personal time gumba khar lakani haibagi mongda card china vision pirne ba ko ado any matam do oibi early do oibi middle do oibi ending do oibi isana tawgadaba thabakti sort out tawba haibi batai and then matang matam chana sisi thabak se tawgadabani haiba khanbi batai and then paisa nungsa sijina ba matam da haina singna sijina biu amukta job lang excessive spending toragadi whole month tuma kitang like financial difficulties khar thengna ba yai ba ko duduna paisa nungsa sijina ba matam da haina singna sijina biu haiba advice maga phange furthermore whole month sida radiate tawba advice haragadi judgment hariba card che thol ekwa so sigi card china pile b gi oiba piriba January month sigi general advice ne so sigi card chigi matungina January hariba month sida isa je isa na tawjaruba thabaki mahi chapchana dum phangba gi vision bi duna isa na aphaba thaba ma tawragani good karma aphaba thabak tu gi aphaba return phangani degi isa na phattaba mina nungairida ba thabak khara tawragadi isana tawriba phattaba dugi phattaba mahai adum phangani duna January hariba monthsidi like action for action ko aduna isana tawriba thabak khudik maki aphaba thabak effort thadaraga tawragana aphaba result phattaba thabak tawragana phattaba result adumaina phanggadawba lei aduna thabak taw matamda yariga productive oina ba aphaba thabak tawana mo hana biu haiba advice card tagi phange ba ko haibdi isana aphaba tawriga aphaba phangdoni phattaba tawriga phattaba phangdoni na ko like judgmental oiba kay haini result phanggadoini na isana haina singna chatpiyu thabak taw matamna apha apha thabak khallaga tawbiyu migi mangna ba or migi phatana ba yari gai tawdana ba isagi damakta on good ki damakta apha tawna mo hana biyu haiba advice phange ba kwa energy card cha ani biye like January month sida pile bi be chile now sina follow tawgada affirmation ni ahanbada January hariba month se isada yam tina confidence leiba mathau tai maram ni life se kitang struggles adagi responsibilities duties me ama face torba matamda isa je confident oina face toba confidence leiba yam darkar oi aduna January hariba month se yargai full of confidence to thabak tawna mo hana miyu and then January hariba month se yam chintar ga su or kai haini yam tina responsibility me ama leitar ga su peaceful loiba matang matam adum pira iba ko karchina aduna January hariba month se peaceful loiba matang matam su dum lakani aduna isana impatient oi biganu ngai ngam singam daba taw biganu thamak khuding mang ing na tapna handle to biraga good karma rip taraga peaceful loina settle tawna bo hana biu haiba advice se card gi phange so pile b gi oina January hariba month se dum like productive oide habati aroi productive adum oibi habagi chances lei duna isana lowba yaba general advising lotion biraga hena productive oina na mo hana biu ngasi ga nadi pile b gi reading su matang swaida loijere stay tuned for more videos. Thank you for watching pile b. Hey guys, so aroiba card aroiba pile last but not the least ko pile C haragadi date 21 dagina 31 faubagi manung the date of birth oibi by chilinaw singdo adudugi January hariba month se kari orakpiyai habadugi maramda masigi reading se tawdoini ado reading sida dum pile C have the date 21 dagina 31 faubagi manung da leibi by chilinaw singda general oina January month sida kay orakpiyai and then kay advice lay habado yang minarase ahanbada pile C ki su card che pick tawjarage ko cheese chawbagi shuffle tawbase pile C ki January ahead reading pile C means like date 21 to 31 the Tower, Eight of Pentacles, the Lovers, the 21 dagina 31 formal na labibasing dugini ko sa advice card ama pick tawjarage Two of Pentacles reverse, and then sisina
January monthse kari affirmation loinagadaगे habado ko. Divine timing. Letting go ko. So, sige card kaise pile C habadi date 21 dagina 31 faubagi manungda date of birth oibibay chilinaw singi damakta card singse pick tawre January da keke oirakani habado yengdoini ko. अहानबदा द टावर हारिबा कार्ड थोलएबा सिगी द टावर हारिबा कार्ड सिगी मतुंगिना पाइलसी ओइबिरिबा चिलिनाउ सिंग हाबदी डेट 21 जगिना 31 फाउबगे मनुंगदा डेट ऑफ बर्थ ओइबिरिबा चिलिनाउ सिंग से जनवरी हारिबा मंथ सिगी अर्ली फेज ऑफ द मंथ हाबदी जनवरी गे स्टार्टिंग फेज ऑफ द मंथ सिदा इसागी लाइफ से सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस खरा गो थ्रू तौबगी chances lay changes se maybe it may be a good chance, it may be a bad chance ko good chance harga na isagi life se hena productive oina na bahot narak pa or isagi relationship kumba se good turn na malorok pa or isagi life se isana pam batar na ma change ma lak pa yabagi chances lay or bad changes harga na isana khalam daba mong the relationship kumba change torak pa or isagi life se work pressure kumba hengalak pa adumaina kay haini bad chance or biya good chance or biya do most probably isana aphaba oi ni haina khali gai aphaba oi biya by chances lay ko duna positive thinking taraga good energy attract tawbiyo aduga aphaba oi ni haina khanbiraga January gi early phase of the month da aphaba changes lakani haina khanbiyo but be prepared for any good chance or bad chance ko good chance or biya bad chance or biya mi khar the good or biya mi khar the bad or biya ko tawbutabu isagi life se January hariba month gi early stages of the month da changes khar di go through tawaka dawri isana pam na lakpa chance or biya pam da na lakpa chance or biya ado change sing do go through tawna ba isa isana prepare tawraga hojitagi hauna leibiro have advice se card tagi phange bako ani shuba card china January hariba month sida palsi oi beri bachil now singi middle of the month haibadi January hariba sthal sigi mayai chalakpa matam sida kari kari thengnarak pi habadu gi marab the vision pidoini the middle of the month sida pile bi oi beri bachil now sing se thaba mataw matam da perfectionism pamba ko habdi thabak se yamna perfect oi dragadi isada yam yajada ba gumba adagi mina tawba thabak se singtha ningdaba isana tawba thabak tang hena isana tawbasne hena kai haini thajajabado ko isana adumaina tawba and then thabak ama soiba matamda ngasagi perfect oidre haina khanjaba matamda isana self judgment gumba duguma mayama pizaba adagi saje impatient oi bangai ngam singam daba adugumba khara go through tawbi yai aduna middle of the month sida isana section bigadabadi karino ha matamda ngasagi self judgment adagi impatientness adugumba na isagi tungi oiba better opportunities khara manghan ba yai bako aduna January hariba month sigi middle of the month ta yari gai isana ngasagi self judgment tawna bahot na biu thaba mataw matamda hekta loinamak perfect oidragasu yai mistakes khara laibi yai mistakes tagi learn tawraga hena better oigadabane haiba sai khangjin biraga ko isada yari gai self judgment pibiganu aduduga ngasagi impatient oiba rush tawbagumba su khitang control tawbiyo haiba advice se card tagi phange bako mathangi card china lovers hariba card che thole a sigi card chigi matungina palbi khanbi bai chila now sing se January thasgi ending of the month isagi life ta anoba relationship amagi entry tarakpi ai natragana isagi laiba relationship se problem gumba face tawba oirkana problem gumba da solve tawbu oibi ai or already relationship ta lairaga problem gumba kemta laitaba oirgana hena relationship to bonding hengatpagumba or hena romantic feel tawbugumba wakhal chanabagumba adugumba thengnarakpa yai or isagi family gumba da adum harau tayamna time spend tawinama phangbo ibi adumaina romantic oiba or peaceful oiba energy na describe tawe bako carry tawe bako January ending of the month se aduna pile C oibi by chilin now sing na have the date 21 dagina 31 fawbagi manung da laibi by chilin now sing se January thasigi ending of the month se the life se peaceful oiba romantic oiba energy na tragana comfortable oiba energy na feel tawba adugumbagi vision khara pi bako
ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯇꯨ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯟꯇꯤꯀꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤ ꯔꯤꯚꯔꯁꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯜ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯃꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤꯅꯦ ꯍꯣꯜ ꯃꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯇꯨ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯟꯇꯤꯀꯜꯁ ꯔꯤꯚꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯏꯜ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯠꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯣꯔ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯆꯜꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯝꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯇꯌꯥꯝꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯈꯜꯂꯤꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯗꯤ ꯍꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯧꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯖꯟꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯍꯣꯜ ꯃꯟꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯕꯅꯤ나 ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯨꯡꯖꯜꯂꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯏꯟꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯔ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤ ꯄꯤꯌꯦ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯟ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯦꯇꯤꯡ ꯒꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯄꯤꯌꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯟ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯈꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯦꯇꯔ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯕꯦꯇꯔ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯤꯕꯀꯣ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯃꯟꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯋꯥ ꯃꯩꯁꯥ ꯂꯥꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯃꯟꯠꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯠ ꯊꯕꯛ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯄꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯗꯤꯚꯥꯏꯟ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯤꯔꯤ ꯇꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯦꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯇꯤꯡ ꯒꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯠꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯜꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯒ ꯏꯁꯥꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ kautthokpa ngamdabagumba adugumba tawrpdagi isase makha tana productive oiba ngamdaba or thabak thawramda apanba yetpa mayama thengnarakpa yayebako aduna pile si oibiriba ichilinaw singsina yarigai kainoma soiki taragasu kainoma lani taragasu or kainoma afaba ma thoki taragasu like thokriba ngahaktuda khallagasu adum ningjingaga leitanaba haibadi move forward sasa tawbinaba haibagi mongda cardchina advice pibako marandi jaga amada stuck tawraga leitaragadi problem adum oirakpa yayebaduna problem do oidanabagi damakta ngasagi tawriba thabakto sat isaje like organize oina move forward tawnaba hotnabiyo haiba advice se card tagi phanginebako So, pile sige oina su January ahead ki reading sa matang swaida loishinjare. Stagi law ba yaba general advising loishin biraga mayam na matang reading among ay mindarase. Sige oina di. Thank you for watching my video. Stay tuned for more. Bye-bye!